আজি আমি NRDS মহাবিদ্যালয় গুৰেশ্বৰ থানাৰ কোলাবৰেশ্যনত এটা ৰুট সেফটি প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ। এই প্ৰগ্ৰেম উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে আমি তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সন্মানীয় আৰক্ষী অধীক্ষক যাদৱ পায়েং বাইদেউক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। বাইদেৱে আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ল। অনুষ্ঠানটো সময়ত তেখেতে উদ্বোধন কৰিলে। তেখেতৰ লগত উপস্থিত আছিল আজি তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক লগতে আমাৰ গুৰেশ্বৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মৃদুল হাজৰিকা ছাৰ। আমি NRDS মহাবিদ্যালয় এটা সমাজত বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যাতে ইয়ং ষ্টেজৰ মাজত যিটো আচলতে বাইক ৰাইডাৰে হওক বা কাৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাবিলাক হয়, যাতে আমি সকলোৱে ৰাস্তাত খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে চলিব পাৰোঁ। তেওঁলোকে যাতে এইটো উপলব্ধি কৰে, ইয়ং জেনেৰেশ্যনটোৱে বিশেষকৈ যাতে এইটো উপলব্ধি কৰে যে আমি ৰাস্তাত যাওঁতে যিখিনি আমাৰ ট্ৰেফিক ৰুলছ আছে সেইখিনি মানি চলিব লাগে, আৰু সেইটো মানি চলা দেখুৱাই আজি আমি এটা গুৰেশ্বৰ অঞ্চলত তেনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতামূলক এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমি যাত্ৰাটো আজি ইয়াৰ পৰা গুৰেশ্বৰৰ পৰা বাঙালীপাৰালৈকে লৈছোঁ। বাঙালীপাৰাৰ পৰা আকৌ পুনৰ আমি গুৰেশ্বৰলৈকে আহিম। বিশেষ উদ্দেশ্য আমাৰ এইটোৱে যে আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ মাজত বৰ্তমান যিটো আচলতে অশৃংখলতা আৰু যিটো আচলতে সঘনাই হৈ থকা পথ দুৰ্ঘটনা, তাক আমি আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মাজত এৱাৰ কৰাৰ লগতে এটা গ্ৰেটাৰ ছ'চাইটিত আমি এটা এৱাৰনেছ জগাই তুলিব বিচাৰিছোঁ, যাতে তাৰ পৰা আমি সকলোকে आज गोरेश्वर पुलिस स्टेशन और NRDS जूनियर कॉलेज गोरेश्वर के कोलैबोरेशन में एक रोड सेफ्टी रैली का आयोजन किया गया है, जो गोरेश्वर से बंगालीपारा तक जाएगा। इसके माध्यम से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, MV एक्ट के रूल्स को फॉलो करना और रोड सेफ्टी को जितने भी मेजर्स हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करने के लिए न केवल स्टूडेंट्स के अमंग बाकी पब्लिक के साथ भी एक अवेयरनेस फैलाया जाएगा। और इस रैली के माध्यम से ये लोग जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का जो तरीका होता है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उन सबको डिस्प्ले करेंगे और ख़ुद भी उन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसके माध्यम से पब्लिक से भी अनुरोध किया जाता है कि वो भी रोड ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, MV एक्ट को फॉलो करें और ना केवल अपनी सेफ्टी इंश्योर करें बल्कि दूसरे लोगों का भी सेफ्टी इंश्योर करें। यही है कि जो 18 ईयर्स प्लस है और जो एलिजिबल है लाइसेंस लेने के लिए, वो सब लोग लाइसेंस लेके अपना चलाइए। मैंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात किया है कि वो सिर्फ आज के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए जब भी स्कूल में कोई व्हीकल लेके आता है तो वो भी उस चीज़ को देखें कि वो लोग अपना लाइसेंस प्रॉपर ले रखा है और सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तभी लाइसेंस लेके चला रहे हैं। Nowadays many minor boys like who are not adults, they are riding bikes. So what? We are also taking the care for that. नाका चेकिंग के दौरान भी और बाकी दूसरे टाइम में भी हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा कर रहा है तो हम उसके ऊपर प्रॉपर लीगल एक्शन लेते हैं।